Bayong pamagkilala yung ginawad king GNN TV44, king balaw sa pamagpangalat, makabaldugang impormasyon, karing may malen, ay ni-report ng Patricia Mamango. Pera nga lani ning City Government ng San Fernando ing GNN TV 44 Pampanga, king ganapan na recognition of top taxpayers 2024 and Stakeholders Day. Aganapan nganing October 28 kay tiking Mini Convention Center, Heroes Hall. Dini na niyang special citation ing Kapampangan Station bilang pamagkilala king balaos na niting suporta at pamagisan metong kareng lokal na programa at inisyatiba para king panyulong ning komunidad. Itong yung pong ining event, uno ka rin pasalamatan tala, di din talang galal, itang importansyang kontribusyon na po din balang taxpayers. Kinilala yung GNN TV 44 bilang kayaduangan ng syudad, king pa magpakalat makabaldugang impormasyon at serbisyo publiko, Karen Fernandino. Tinanggap king Amanuang Galal, Ibeni Ginto, ing General Manager ng GNN TV 44. Meg-present naman king Amanuang sertipiko dina City Treasurer Mary Ann Bautista at City Administrator Michael Quizon. Ako po, Patricia Mamango para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.